Yeah, okay, the premiere for real once again. Yeah, nyuma ya Chris Easy na Kipa dutangira. Filime yiswe The Best Man. Yeah, arachaisa mano the premiere for real. Yeah, karimbo kiskaba sorry hatajirutikwa. Right. Kubwe irachari GT Business Group. Shaka kwifata nk'umwana. Sikia Kipo. Karimbo nizanyuma tugatangira. She's coming now. Nikumba nenga gusara. Ikwatinga nguri gukina sinema. Sikia. Sinshaka kuba sobra. Okay. Ujezu ni shota. Okay. Na kubwira cyane sakara da premier umva. By the Best Man. Ya ducheza ni show time. Kandi zifilime wazikunza na osanga. Ja kuri wa eshatu akadomo igiti. Akadomo neti. Urya show kubuntu. Sikia we. Ati je turasa. Kumana nanje ndakumasa Sky's boy. Okay. Second. Saba. All right. Sabi no buryahe we. Irachari GT Business Group. Ushobora muzaducekera tu tuzabahata ibyishimo paka urumva kibarenge. Sikia gahunda mfite no munsi nuguta gahunda no gutara paka last sindi bwite kubijyanye n'amasa. Sikia Grisizi sikia barajyaye n'unkunda ati barajyaye n'unkunda. Okay. Ati najyaye wanyaze ati wingora ati bizangora ati barajyaye n'unkunda. Okay. Ati najyaye wanyaze ati wingora ati bizangora ati nzakudigida. Sikia ya singombwa sikia Grisizi. Okay. Una ubundi GT Business Group twaje tuje abasobanuzi wa mbere mu Rwanda Sankara GT Dirani abahanzi comedian Rufende kesha turabafite tuzabaha ibyishimo sami switch video muri make shabira no buryo hetu. Okay. Okay. Soba. Ati kumana nanje ndakumasa ya dutanye The Best Man. Arja bwatye mu habaho Best Man na Best Woman en français. Marene ni umugore ubwo Best Man parirene pare aba mwana bajya baraje Faransa sandi mitwarize by the way. Gari parirene ni pare Best Man. Zakosha ngo Sankara je suis retrouvé dans une yenazi Mr. Malakia B Cosmetics iduka rimwe rukumbi mu Rwanda cyakuzaniye amavuta agezweho akesha uruhu rwawe. Sibyo gusa ufite n'imyenda y'abageni, amakanzu y'abageni, amakostime agezweho kandi agaragara neza. Tukaba tunagufitiye n'amaparufe atandukanye. Tugufitiye imikenyero dukwiramba mu biryogo. Uramutse ukeneye kumenya byinshi bitandukanye wahamagara kuri izi nimero zacu. Malakia B Cosmetics. The true beauty comes from within.
abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabariwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha miti. Agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhoma, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aha, genda sanga ruramamaza. Do nimero nabana akene kwamaza ngizo. Waba ufite internet yihuta yaba ari inzoga igezweho twe turabaye. The Premier Sankara for real. Yeah. Maza dore bimenyekane cyane ku mafaranga make cyane. None se mbabeshye. Aya, nimero bana zitaza ari kujya tuzajye muri twaza mu Sankara ngo ntiwanyamamarije ngo mara Mr. Utaramaga utazandenganya. Reka tujya kuca tuzinduye ya Saban Films GT Business Group. Ntabwo yabona byanditse hariya ko n'ibyahishwe, ibi n'ibyahishuwe. Bonald Family Very Capital kari nyasoma nihuta ponze nani mpamvu yo gusobanura bataranavuga ubundi ndabonimo murimo muranyi babayidawi Ashton muri abandi bateguye entertainment. Man, sige sora ngavuga icyara bukwera bazimensi nari mu Rwanda. Book for 8 a Bondit company. Tangira ko Saban Film presents mu abateguye. Telefone yasonaga. Hello. Chuck Farnsworth. Ati abari Chuck. I'm Axel Bates. Ati ni anongewe Axel Bates. You're also with my partners, Anders, Bradley, and Zeke. Ati onizera ko umvisha abantu dukora na bose. You're also with my partners. Mwana no witwa Anders, Bradley na Zeke. Oh my God. Ego man. So much for calling me back. Urakoze rwose kwongera ukamagara abantu himbazwe hari umuntu wahamagaye. And your daughter Brooke was taken 24 hours ago. Ati njya kuzana umukobwa wa Brooke bibye amasaha 24 nashize. On a business trip with your oil company. Wamwibye rwose na abantu bamwibye bakora mu Rwanda rw'amavuta muri Mexico, oil company in Mexico. Yego. You got whatever you want. Sasa wari guhamagara mugeze wamagaye umukire yashimutwe umwana yitwa Brooke ko yibwe n'abantu bakora muri company y'amavuta muri Mexico. Ahamagara utwa Axel. Brooke, I'm Ken. Brooke ndiano. We're here to take you home. Ikal ndiano kuba nakujyana muhira. Lean forward. I'm gonna cut you loose. Humura bareba imbere. Baze nguhambure. Umukobwa muto mwiza. Ska Brooke. No. Haguruka. Grab my vest. Don't Fata hano kuri vest yanjye tugende. Bari. Wanye Mexico. Baturuzi by Sans. Oil company. Naka. Arabache musu mukobwa abaje. N'abacancuro mercenaries. Babatumye kujya gutabara gakobwa. Target. Ese bandi. Tayari. Rakamusa Dolph Front Green. Mwibuka muri Bridge of the Dragons. Tayari. Ngo barakuze. Tayari. Bayitanyi bara. Baje gutabara gakobwa. Ukomeze imbere. Hano bategereje shoferi. Basaka goroba. Basabitonzi. Ko baza hakuno. Gakobwa gafite ubwoba.
amamodoka Get ready to get zeke itegera kujyamo indani. right behind us. Axo hariya na Bradley bari inyuma. Shoferi nawe araha. Shoferi ko yagarangaye. Shoferi sasurya umutwe. Yewe we. Mwitanye baramwivugana. I'm hit. Yano nakomeretse. I got you, brother. Shoferi mwana gufite. Faya. Meya barari musene baramwaye mukabavu. Boy mujya muri vani vuba vuba. Bradley gira vuba twara. Sasa babanda naha bayakoramo aroba hayi mu rutugu. Shoferi ntacyo baramira shyira ku ruhande. Mugenzi wabo bamuhaye iry'umutwe. Wale bigeze bite? Axo ari he? Axo ni mugenzi wabo. We can't. Ntabwo twamusiga. Sorry. Ihangane muvandimwe. Yes, Axo bamuhaye iry'umutwe. Baisa the best man. En français, c'est agari ngombwe tugende. Icyo batashyinya mu gifaransa singijya kumbwira amakivuga. Aje gusobanura igifaransa kari ikinyarwanda. Ari parirene ni ari pare hafa. Ari marene aba ari umugore. Pare! Best man pare. Ntabwo bashaka kumva ko namwe myiza igifaransa. Twesanga rapari ni ibintu byananira. Nivugije agaparirene ngo numve ko dira niwe ndayagira kujya batire. Nawe igifaransa cyane hafi ya nacyo. Ni mu gicuku. Adedira utambeshye ijambo igicuku mu gifaransa avuga ngo iki? Night nuit. Gosha Sankara. Nabafite tu. Hero kina na fende ke barakize da. Ndakujya muganga izina rye mu gifaransa ngo hagari rufende ke rufe. C'est en français. Barakwereka mugenzi aciye umwaka umwe. 1 year later. Bamaze gutabara mwana Brooke. Hakuni no. Seri yavuze ngo amafaranga yose bakenera bamubwire mugenzi wawe batabara umwana we. Aciye umwaka umwe. Ari gutembera hakuno. Mugenzi n'abantu rwose sinzara amahoro. Bere kwishavari muhira. Wa musore Bradley. Yibere hakuno. Bwatinze bayibere hakuno n'ishavari ze. Kiraho haruwazaga. Could have saved you the trip. Still retired. Ati rwose nyina cyaru kintu nizere ko atarakaza ugiye kumbwira. Yeah. Oya. Hi. Sendinde. Just come all the way up here to say hi. Asere uzangwana no kunsuza gusa. The guy's not allowed to come check in on his favorite cousin from time to Ese ntabwo byemeye ko umuntu yaba yazana kugusura basa kareba n'ukumeze. Sasa abantu baba barabademobirijwe mugenzi bikomera bakaba bagarura mu kazi. Sasa nk'umuntu umaze atari mu kazi umusirikare wakivuyemo yabonye abagenzi bamugendera bavuga ati buriya byanga byakuna ashaka ko tugiye kumanga igikopo. You up for a beer? Tunywa makabyeri se nta kibazo. Narefite mo tubiri ndate nabyishimira. Pretty out here. Tana amteni heza. Yavuye mu kazi mugenzi. Yaraticetse aratuje. Thank you. Ati ndayishimiye ukuntu ameze. Barakoranaga bose bakora akazi kamwe. Ever talk to Anders? Ese Anders mwamwereka kuvugana? No. Oya. I heard he was beach hopping in Thailand. Tugomera kumwumva munyezare ku mazi muri Thailand. Bring them. Ya nicyo gihe dore kuvugana. That's what I'd heard too. Ati nani ngo twagirutse kuvugana. Hey, I'd form there's no answer. Ati nyuma yaho namanani makuru nongeye kumva ye.
ntago ngiye kunyitaba to my wedding. ati nari ndimo nagerageza kuba nabe mfite mu bukwe bwanjye mugenzi wabo aciye igihe yafashe umwanzuro kuba yashaka Getting married? ngiye kurongora I am. If you Johnny. believe that. sinzi ko wabyiza ariko niko bimeze Cheers. That. ibyo katubinywere ntacyo bitwaye Who's the unlucky lady? Anyone I... so umugore w'umunyamahirwe ndi waba ugiye gushyira amago You do. turamuzi ndabizi Remember Brooke? ureba ko mu sister twagiye gutabara twa Brooke The Brooke. Brooke wawe twatabaye wa munsi wa wundi nyine Fuck. Edatabara ko bana uratabaye nyuma ujya gufatira urafatisha neza nimero ziratangwa pe gutyo cyane Zeke wasn't for nothing. ati rwose kubura twarabuze Axel na Zeke byabaye by'ubusa Yeah. nabyumva bro Rough, but they knew what they were getting into. They knew the risks of the job. ariko no muri kana kasuka tujye mu Axel arazi risk zako nibaza umuntu yaba yahurira nako nabyo We all did. twese akazi twakagiyemo tuzi ingaruka n'ibibazo twahuriramo nabyo hari job ujya mugenzi wo gutabara abantu ugiye mu byiye bukaba bizi yuko byanga byakunda ushaka kuhanapfirayo I want you to be my best man. ati nashaka kuzambere best man pare What do you say? barabyumva ute genzo umuna kujya best man aruka kwizeye cyangwa uri inshuti magara Yeah. inshuti ya hafi I'll be there for you. ati mwana nzahaba ku bwawe I'll be there for you nzahakubera ko tumwemo bihatinze hakunino arwazaga dode bagataye bukacwa abana bazi kujya gukora siporo abeshya se no kubina ukubitana n'umukobwa ibaza akenyeye matera ugasanga imyaka nta na makumyabiri n'ingahe irimo wagira ngo afite abana 18 inda yaraguye wagira ngo ni matera akenyeye afite urucece wagira ni kawunga bahometseho God, there's my baby. Mana imwe mukobwa wanjye My girl. Look at bite mukobwa w'igikundiro papa Imana nawe byiza ko njya kubona You'll time to call this off, right? mwana wanjye none ibi ni ibihe byiza tugiye kugira Heart once. Didn't your heart want it 4 times? ati papa ntabwo yitegereje ko ibi bigiye kugira Yeah. It's Carl ari he bringing the bags in. ati Carl ari mu modoka agiye kuzana ibikapu Gosh. Yeah. twari n'abasore bawe cyane bamerekeje You think I'm gonna leave home without them? ati mwana wanjye ntabwo byakubayeho naribonye ntabwo njya mu rugo nta murinzi njyanye nawe papa ariko ubu bigomba kumera That's a long way from here. ati nyuma umurinzi mfite ni Carl Unfortunately, people still know I got money. Yeah. ati n'ubundi ntabwo azongera kubikora maraganira My baby girl, right? mubone n'umukobwa wanjye Thought I was your baby girl. nari nzi ko ari mukobwa wawe kumbe Brooke mugenzi afite akandi karumuna ke gatoya This weekend's about your sister. ati rwose weekend ni ya mukuru wawe rwose ni ibihe byiza barishimye Welcome, everyone. I hope you all had a pleasant journey in. ati rwose nizere ko mwishimiye kuba mugiye kuba muri hoteli yacu The rest of the hotel guests are checking out, which means ati abandi bakisi rwose ba hoteli barabasakira hanze and your wedding party will have the entire resort to yourselves. ati bivuze ngo ubukwe bwanyu buzabera muri hoteli yacu ubu nimwe muyifite iri mu biganza byanyu muri bikoresho cyose ni uburenganzira bwanyu For the remainder of the weekend. bivuze ngo weekend ni iyanyu Is there any cell service here? hano se nta telefoni zikora Actually, you'll find that a few days out here is like taking a walk back in time. ati rwose iminsi muri umara nta rezo ariko nimara kuvanibwa muri mwumve ko muri gusubira mu bihe byanyu byiza That's why presidents and dignitaries niyo mpamvu abona abaperezida cyangwa abandi bakisi bakomeye bose baza kuruhukira hano nta telefoni nta stress nta message nta kintu hano rezo ziba zavanyweho So there's no cell service. nta self service zari noneho No, but we do have Wi-Fi ariko hari igihe tuba dufite ka wifi and plenty of beautiful mountain views. ahubwo ikindi kirenze wifi nuko dufite imisozi myiza wagenda ukareba ibintu byo kujya kuri berinete ukaba byibagiwe hano na interinete dukoresha A weekend that you and your guests will never forget. ati hari rwose ahantu h'igikundiro kandi hashimereye amaso muri burebe ku buryo mu buzima bwanyu mutazanahibagirwa You can see we're surrounded by pristine wilderness. We tangira kubasobanura rwose ibihakikije dufite imisozi myiza si imisozi gusa hano hari ibishanga ku buryo ibishanga byacu rwose bibyara imibu ubwo urazi ku mugoroba imibu rwose niba ari abashyitsi uba ufite mu cyumba cyawe hari umubu n'umwana wawe ni ukubabwira ibyiza by'iki bya hoteli ituye hano hari igishanga rwose hari ibikeri bibaterera akaririmbo ku masaha y'igitondo
havuga uti kweli Right place. ya Bradley ni igihe kirekire bose bataye uyu mukobwa filime itangira nishimiye kuri hano ubwo ntabwo bazaranye bigiye kure No, I don't have a leg like that. aha rwose ahantu mugiye kure bukoje ni agatangaza pe. Hey, my dad's here. You wanna come say hi? haba banje ari hano waza ukamusuhuza Yeah, I suppose I should. ya rwose ntacyo bitwaye baherukana muzaba bakubita ipinda bajya gutabara umukobwa nta bindi Here is our 5-star restaurant. ya rwose resitora yacu ya 5 star ngiyi do nta kintu wayiburamo dufite ibiraha dufite ubugari isambaza zaraye turanazoshyuhiriza muri make hoteli yacu nuwa muse mubwira iki This is where your ceremony. yewe data ubu niko ibirori bigiye kugenda Chuck. ya byiza kongera guhura nawe musore Bradley, good to muze yitwa Chuck especially on better circumstances, you know. twahuye mu bihe bibi rwose tubaha amafaranga mujya kuduhigira umwana ariko kanezere ko ibihe tugiye kujyana ari ibihe byiza atazibagirwa twese urakoze muzehe Expecting around 20 guests. Haley, right? Everything's hajya nawe witwa Hailey Maid of honor. niyo hari rwose ndaza kwambarira mukuru wanjye araye nitwa Bradley I'm the best man Nice to meet you. ngeza gura nawe nanjye nuko kobwa karamara akabara n'imboga ariko mana we pega musore maye tata we celebration in the morning. Now, if you mu gitondo abantu batangira guserebura bari bari byiza kameza kubereka hoteli pega umusore mana ko mana we pega taye zibura hakuno sasa haruhari sasa dore nyiri ugiye gushaka ibintu byo kumbwira ibintu by'amakwe uri cyo nkundira igisirikare ukivamo n'ikikuvamo urahinduka ariko tu nikabura ndandebera hatsimba boroze yitonza mu kabati ndane barimo kufure foro simba makabuna nta kwizera umwana w'umuntu do muri mikorohonde abasirikare n'abana bemera cyane do muri mikorohonde aho bajya gushiririza ibiryo maniga na simba boroze bene wabambwira sinzi byari byo tayari. all right, we got slots, table games, you know, fun sasa dore muri hoteli ahandi harimo right now. kanuzi indani kasino Your casino will be kanazi indani irimo day and throughout. hano murakina rwose Place header. ufite imodoka urayisheta rwose twayishyiriye mani indani mu hoteli twayibashyiriye kanazi kasino irimo nayo muzajya muyikina nta kibazo. Yes, sir. Yeah, it's right this way. mukomeze indani hano hari slot machines zindi ibicuritsi by'amadage biraha ikome muze nawe yibereye aho muze yemera icyo kunywa nawe yakoranaga n'abasore bagiye kurongora There in the lobby, nda rwose nawe nzi ko buri hirya iriya this good-looking woman talk about this big, tall, handsome blonde guy. She's nari ndimo natekereza uburyo umugore yaba rwose ari aho arimo aribaza umuntu w'umusaza uretse nkawe udafite rwose gahunda yo kuba yashaka umugore alone at the bar. And as I listen to her describe the guy, I think to myself, ati rwose ndimo nibaza umuntu nkawe udafite na gahunda yo kuba yashaka umugore vipi but I know him, ariko ndamuzi and I do. cyane ndamuzi You didn't take the tour? No, I'm nta kintu wajyafashe oya taking a tour of bourbon country. ndashaka kuzafata tuya kujya gutemberana muri Bourbon Country Good to see you too. byiza kongera guhura nawe muvandi Wasn't sure you'd make it. ariko humura muze umunsi umwe bizacamo Number. kandi umugana nawe uri umusaza nawe arakuze ni imyaka bavugaho mikeya ariko bose bumva bakiri abasore rwose kubera akazi bamenyeye ko banga igikopo ntawe ushaje. Check my messages once in a while. It's ntaro najyaga nahita akajya bareba message zanjye rimwe nyuma y'imyaka ingahe. Retirement looks good on you. Mwana we kuba wava mu kazi byasa neza kuri wowe. Nta mpamvu yo kuma muri akazi urashaje. sun, sand. Right. Nkajya ahantu hari akazuba gacanga. Hari abagore beza kujya kwiturira ku mazi. Ma'am, I'll do the same, please. Mary, nanjye ndako kunywa. Thank you. Akira hakuno. Thanks for coming. Wakoze kuba waje. I mean it. Kandi seriye bro. Kuba witegura rwose ukaba waje mu bukwe bwanjye kuba butaha. Tunywe mu cheers. Bose bahuriye A hakuno. long, hard road, hadn't it, buddy? Yeah. Yeah, remember
uribuka Tell me Afghanistan, we got cut into that bottle of confiscated grab. twari muri Afghanistan rwose intambara twarwaniye hari umusozi twakubiza hafi kumumaramo amenyo I think ikiganiro nta kindi abari intambara bagiye bacamo Stuck in the sand, drunk. ngarandibuka igihe tugeze guhera mu byondo twanasinzi twari muri situation rwose umuntu atabasha kuba yakwikuramo buri gitondo Did what we had to do. twabaga dufite gukora Yeah. That I wouldn't mind forgetting. rwose ntabwo nabitaho umwanya njya kubyibuka one. That's why I drink to pass out. ateranye mpamvu inzoga nyinshi ni ukugira ngo nabyibagirwa Got it, I guess. ariko ntabwo bijye mfasha kwibagirwa buri inzoga ni mbi uragenda ugayinywa uzi yuko uri bwibagirwa ahubwo akarugo utekereza cyane kubyo ushaka kwibagirwa Through the hard times. twaciye mu bihe bibi cyangwa bikomeye ariko ntabwo ari uko twari twagaye kuba twaburana If Brooke is your vice, intambara yawe ya nyuma yakugiriye neza tubemo ku bwa Brooke kubw'umugore wawe kandi felicitation You too. narakumuye mwana nanjye ntinyo All right, follow me this way. sasa hakuno kunyira hoteli manager Don't mind the mess. So our staff cafeteria is back that way. cafeteria iri hakurya rwose abantu bo muri hoteli niho bamwe bafite biro zabo. Yes, well, it's actually kind of doubles as 2 rooms. Hari ibyumba rwose by'amashambura abiri. Room and it acts as a safe room, which we have been fortunate enough. Atangira kwabwira ibyumba uburyo byesitaye rwose harimo ibitanda bibiri harimo igitanda kimwe. Is typing in the code that only our security team and myself. Atano abari security team n'ikingurane kaba yakwinjira indani. Is through the security guard. Ushaka bagukingurira bari kuri kamera hejuru bagukingurira. At all times. Ibiye byose baragukingurira nta kibazo. Kingura umuryango. Hano rwose nta kintu ataberetse manager kingura tujyemo indani. Banza gushyiramo code. Abereka ubu ku security baba bacungira byose. Hotel baje mugenzi wagiye kubera mu bw'umwana Brooke. Banza kubibatembereza yose hakuri no right this way. Our monitors are back here in the kamera ziri hano rwose anarakumba kibanga. All right, come on in guys. Mose bagabo. Just capture everything. It's all state of the art. Izi kamera ziri hano rwose zifata buri kimwe nta kintu mwakibazo mwagiriramo hano. Nebe ari byabari ibintu by'imyaka ushize byabaye tuba tugifite kuri ino ku ma disk hano urabona ute cyane ni heza man n'ukuri pe hakuno sasa muzehe na mugenzi we too bad he was a colonel. ariko mwana byari atari ari colonel Colonel. aya ntago ari colonel gusa ari lieutenant colonel. Yeah. ndabyumva Etiquette. naraturukaga muri Connecticut. There's my handsome man. Nati umugabo wanjye igikundiro. Wait. That's what Brooke mugenzi ugiye gukora ubukwe. Ane ugiye gushyira mu mago cyane rwose. Thanks for coming, Anders. Nandazi nawe wakoze kuba waje. Yeah. Mugenzi ni umusaza uraha. Bamwita umusore ni umusaza ukuze nta mugore nta mwana nta kepfo ka ruguru. Nawe arumva rwose akiri urungano nabo bari kumwe. Abana bato. No. Nizere ko nabangamiye shiriho ya. Takes a little while to get to know him. Ariko ni igihe gito bizagufata kwamenya inshuti zanjye. Ngaho tugiye hakurya turatembere mu gake. Mugenzi ni Brooke bahuye mugenzi umugabo aje kuba yamutabara. Sasa muzahaza hakuno. Aza gukina urunanga n'ururyabareze. Tamporeza amasaha arebe ko amasaha yakwicumu. Kwakina nikahoro by'akanyanga. Ntacyo bitwaye ijana se amafaranga. Utangira wumva ari ijana ntakika yagukuramo cyitonze. Egeceri gusa. How you feeling, baby? Cyera urumva umeze ute? Feeling pretty good. Meze neza nta kibazo. Yeah, I think we were nervous a couple months ago. Atameza ashize rwose nibwo nari nifite ubwoba nibaza ubukwe bizagenda bite. I love you. Ariko rwose ko nyina ngukunda marumva ntacyo bitwaye. Damn right. Niyo mpamvu ko nkomeza kugukunda ariko nyina mfata imyanzuro ikakaye. Ukora ubukwe n'umwanzuro ukakaye ho yashiri. Our first anniversary, we go someplace tropical, right? Ata anniversary yacu ya mbere izaba rwose umwaka uciye utuma tubanye. Tuzajyana rwose hashimisha dutembere. If I might have made a mistake. Excuse me? Ariko nzabashimana ko nta kosa nakoze. Ngo ngoki? Bivuze ngo kubugiye gushaka urakeka harimo amahitamo abiri. Hari kuba warakoze koza kuba waranjaze no kuba utaranje.
mwiza ukuri. I should have made Anders my best man. Ati ari kibazo nari mategeze yongira Anders best man wanje. Honey, Mukundwa. we talked about this. Get it out of your head. Ibi twarabivuganye byaranangiye bikure mu mutwe wawe. Weekend yacu yageze urumva. Undongore urumva none unshyire mu magu. Ndavuga no kuri. Kiyo kurongora urumva. None si yose bibera isomo. Buri musore se avuga atagomba gukora iki kurongora. Pe nawe agashaka umukobwa uri iki ashyira mu magu. I like you. Umurashenza kurenda nawe ndagukunda. All right, let's see it. Ya sasa. Lessons. Bazana bajya bakina kagurufe. Step 1. And batter up. Bayigiza wazamura iyo nkoni ya golfe. Yeah, that's good for baseball. Uburyo yifashe ndo ufashe gutera inkoni ya baseball byaba ari byiza ariko ni golf naga ari baseball. Pro here. Okay. Reka nkwerekana uburyo wabigenza. Going to be gray. Ya madam rwose fans wavi. Tumana we tatowe. Man, nukuri pe. Tugako kumasu gushyira hano. Warangiza urumva. Ukayifata ukayizamura, ukuyizamura uyirebesha hejuru. Ndavuga inkoni ya golf. I don't know what came up. Mana we sinzi byo ndi gutekereza ariko mbabarire sheri. Here's what I'm going to do. Ecyo ngiye gukora sasa. I'm going to give you the lesson for free. As long as you don't tell my boss. Reka ngiye guhisamo rya nyuma rwose ry'ubuntu mva kudabwira boss wanjye. Mana we sheri. Hey, good swing now. Concentrate. Sawa concentrating ashira intekerezo zawe zose kuri iyi nkoni. Hakuno no sasa. Haraho baje kwicara ku musaha kagoroba. Famiye y'umukobwa iri hariya. Ababona abasirikare nta bintu bya famiye nta kururu reka nukuzana inigaye. Babanye mu gisirikare. Man hombe best man nati. Yes. Nta famiye nta byo kujya guhuruza isoko n'amadu. Amaniga abiri kandi nabwo mukorana mu gisirikare n'ukwambarira no byose bikarangira. Ne papa ne muvandimwe ne mubyara wawe uri kimwe cyose. It's not that you're asking for it. Nana amase basaba niki. Great weekend. Be careful. Ndanga weekend ze kugenda neza umuntu ataza gukotora. Break your heart. Got it. Mind if I play a bit? Right. Wareka ngacurangaho. Muze Anders zako Dolphin Green. That muze oratari man. Muze rwose. Zigucuranga neza cyane. I always just thought that was a pickup line. Muze zikora neza zigucuranga bana. Who knew? Ndakugesa katashobora kuba yakina piano. Kakuno se wabana rwose nawe yishimye. Ati muze we talented ufite impano. I don't know. Rahaguruka. One more thing. Kindi kintu kimwe. Hold on to this for me. Fasha izi mpeta mwana. Sibyo? Guard it with your life. Uzirinde n'ubuzima bwawe bwose. With your life. Kandi ubyibuke n'ubuzima bwawe bwose zibuze. Ya. Aha. The best money. That is a very big responsibility. Izo ni inshingano zambaye aguhaye. Meeting you here. Ya byari byiza gurana mko. Nika Marirene, sorry Marene. What's your Ni uri bwambara umukobwa none urapanga iki? you and Cal? We na Cal mugenzi wawe. Cousins. Turababyara. Sisters. Ba mama bacu baravukana kiramubeke kandi bakubitaniye mu mafunzo. Hey. You two don't have a lot of family. Ya bisa nkamwe mbabiri nta muryango wambaye mufite. Or any of your relatives joining? Nta bene wanyu any relatives. Habari buze. Wapi. They're that way. We're Ntago tubikunda twe muri ubwo buryo rega turakundanye no mubyara wanjye wababiri do. Family's more likely to be the help than the ones getting help. Ntarwo imiryango ni stress bashaka kubafasha iki babaha imodoka ijya kubakura icyango guha abandi zambure twahisemo rwose kubikemura nk'abavandimwe. Guess you could say we're low key. Cyambere bva kuba akunda mukuru wawe sibyo? I like low key. Rwose nanjye ngo njya kugenza ibintu gake byo guhuruza. Cyane se nakunda byakavuga. Mana we. Cyakubwira. Sorry, Cal told me that. Ya Cal yarabimbwiye. I should keep my eye on you. Cal yamwe ngomeze ngucungire hafi turamenyere turabishe tukuntu twebo tuzabambarira ejo. In what way? Mu buhe buryo? I don't know.
Simbizi. So I guess you won't be joining me then. No, ushaka ko tugumana tujye unyiyungeho. Hano harafite igikoresho yitwaje mu isuti ye ibaba. Dore bo bita umwana muri bose do reba ku mpande y'umusatsi. Naryo riviye naryo ntago riri mariye. Babwire guterura imbunda kubita igikopo. Gakobwa kagiye kwikora. Ngafite ibaba. Areba Brooke na Carl bari hakurya. Muzoe Anders ari kuri piano. Avandimwe agihera. Mukobwa azimuzana kuri piscine. Hano ari budukorere. Hano arakora iparito. Maniga de marishe wokacuka. De marishe dira ni n'umugore. Do nazi gana. Bakubera zakubita mikota kambarira umuntu. Nta stress n'umugore. Ubwire guterura imbunda. Tayari umukobwa yinjira amazi. Hino ducome. Tayari maniga. Bintu by'ibitabi wapi ntabyaze. Want some? Shaka gucoma. Zanas. Dabino cyane ibintu byose wagwaga fa kwakira utazi n'ibyo ari byo. Mukobwa manuka mu mazi maniga nabarangije. Mungu ajya ko mwami niyara. Go mvuze ibyo mvuga. Si babu zana. Nibindi nabigeraho ngese. Namunaga mu mazi. Cyenda atabaye ducome. Maniga nazi iby'ibyotsi. Maniga arakorora. Yewe kuva na bose damwe ibitabi. Mana wegera rimwe muri high school. Kiri mwishuri mwatangiye gucoma. Twakira mu pass umwotsi. Nuko abantu bangiza abandi kubera kutamenya guhakanira umuntu agatangira kumwisha itabi gake gake. Mukomere na mbere cyo kumenyesha nari mariye mbere mu myaka ishize. Sanguka katira indirectly. Wari mariye ariko ntabwo uri mariye sibyo? He died a couple of years ago. Mugwene narashatse yapfuye imyaka mike ishize. It's the only reason I took the job your dad offered. Ati nayo mpamvu nagiye muri kariya kazu yari yaduhaye kujya gutabara Brooke. Didn't expect to make it back. Ati sibye ko manyifite umugore ntabwo nzi ko nzasubira mu kazi ka gisirikare. Ko kujya gutabara abantu ibintu nk'ibyo. I'm sorry to hear that. Hangana kubyumva rwose Paul. I'm glad you did. Ariko rwose Imana ihimbaza ubwabikoze. If you didn't. Mukuru wanjye ntabwo yakabari hanagiye kurongorwa iyo utaragiye gukora ikigo mutabara. Rero urakoze. Ngomba nk'umuntu nkaya rero umuntu w'umugabo. Ubwo yagahembo kishimwe. Genda sagote agiye yute. Garuka. Ihembo ibaba gusa. Reka nabyo urumva. Ushima Imana yuko yagarutse nyine urumva gutyo. Famiye muhembesha amafaranga gusa. Amafaranga se beneri ni yempuri barateze kujya. Ariko ngize kujya kubura urumva nara. Ibwatinze bajoro ryose piscine baroga. Muri mu gitondo sasa. Munsi w'ubukwe. Do. Abari bwamarira abantu baraye bagucoma ibaba barara do tayari. Manda piscine uyu. Ayo. What was that? Jari iki. Mumvara abacanga piano yo data we. Mwanda. Abasa ubukwe bwatangiye abasaya bafaje. Best man na marene bari hakuno mana we. Nibiye swimera byo kwambara. Uyakiraha. Hey Juan, how's it look? Hey Juan. Hey, buenos dias, senor. Ana abanye español rwose araba español. Here, I could use a lot more days like this, that's for sure. Ya nakora iminsi yose rwose na ijoro. So is that for me? Ya nako kawanzani yesi. Yeah, the father of the bride brought in. Ise umukobwa rwose kawa yazanye vuye muri Colombia. Ya rahorobya. Ikaba rwose. Yep. Ni nziza kabisa. Colombian beans, you know. Wana bayikoze muri Colombian beans ariko nziza kawa nziza. Barebye neza. Hakuno. Well, it don't look like I'm the only one here that could use a drink.
ntago ari we rwose ukunda kunywera hano na bwa mbere nkubonye wa musaza we nta n'ukunda abantu banywera hano hari ikibazo nkwiyunzeho yicara nta kibazo se w'umukobwa aza kumwiyunga aho basangira icyo kunywa. It's a hell of a place you picked. Rwose mufite umusozi mwiza mwahisemo ahantu heza kabisa. Basaza batangira umunyate mu gitondo nta kintu bararya nta kintu baranywa. Married, I didn't even get an invite. Ati rwose numvise ko umukobwa hari burongorwe nta no ama invitation ko numvise ko ari umuvani mwanje ugiye kumurongora mpitamo kwizana. Wow. Byiza. Honestly, mu byukuri rero if it weren't for you guys, I bet this wedding wouldn't happen either. Ati rwose iyo abatari mwe mwabagabo umukobwa wanjye ntabwo akabaye uyu munsi ngo abe yanakora ubukwe. Yanaenda shima. I mean, I really do. Ati rwose andazi ndashima cyane pe. Carl's a great guy. Carl uri jyo gushaka umukobwa yawe n'umusore witonda. You know him, I turabizi ko byagenda kose. But that sure don't make this day easier. Ati netuma iminsi tube iba myiza. Uzakomeza kwihata kanyanga. But that might. Ariko biko byagenda kose biragenda neza. My turn. Or ne jutayiwe kuba nasukamo. Amuzu kintu nzoga nyinshi. Mbere y'amasa yo ko bajya muri ki mu bukwe. Cheers. Tumwe amavuye. Tumwe mu mushuti. Tira seg. Munda nta kintu kirimo. Kumbe hakuno. Baba security. Yes. Yego? Yeah, everything's on schedule. Rwose ko byapanzwe ibintu ku murongo rwose. Tubonane mu nyuma. Tubonane vuba rwose. Kumbe security umwe bagiye bagahaya kabango yo muri Colombia. Bamuhaye kanyu kumbe yasinziriye kare. Arangije umuhaye kanyu kumbe itamagara. Ati rwose biri ku murongo ngo byapanzwe. Bakiraho. Modoka zazaga. Modoka eshatu zisa za convoy. Hey. Rwose hakuno rwose. Hari uwo bahaye akazi rwose abacurangire. Do. Ise umukobwa yazanye na sezeri ugiye kumutanga ariko umusaza yabyukiye muri kanyanga yabaye. Kalo ari hakuno. Komanda ngiye rwose James. Tayari. Kalo kureba neza. Mbega dada akarakugasekamo. Hari imiryango usanga ugasanga ku munsi w'ubukwe w'abana ababyeyi bayoyomye mani babarire. Mwana wanje uriya musore akobana we. Papa wakikarumye kuko. Nawe ndebere. Zaza zizana n'umusinzi. Nawe umuvane mwe ugiye gukora ubukwe ugiye kurongora. Shaka bamwana muhikibizo. Niri zaza ukana gato. Uriya inzoga nakagabo. Yaha ndabana ari hatari. Wagiye ugafasha ubukwe mana kazi. Agenda umumfashe. Zizana umuvandimwe. Gotcha. Rwose ndagufite vie ndagufite. Haka mwana ba. Muzara hako muri discipline. Okay. Chema nawe. Habiragenda neza. Tayari ku mutima mwiza. Chair, wait one. Muchachi agateba kahe. Yese. Papa icarira. Buriya abazungu ne bajya batinda ku bintu. Ari muri Afrika. Yaje yasinze nuguhe wisa batanya ku telefone. Umva. Yaje yari so dokumbu ni musaza. Ze nawe. Naimi hagarire ni nayo. Tayari. Niyo familia ari n'abasirikare eshatu. Bakoze ubukwe n'abavandimwe babiri. Tayari. Get married, okay? Papa ceceka rwose mukurangiye kurongorwa cyane. Mana turabikoze.
kumbe hakuno mu kikoni tegura iporezo kanya abantu bariyakira bafashe hoteli shinzwe umutekano kiraho aho yakinguye kumbe hata bicaye ndani muri hoteli tayari filime ndakubwiye yatangira sinzi aho barashaka iki wa munsi umwe w'ubukwe Victor, Marshall's putting C4 on the Victor, let's give him hano matega za C4 by'ubwoko bwa C4 abana atagiye umuntu wongera akoresha umuryango kumbe akso wabuze mugenzi wabo batangiye filime bavuga yuko yapfuye aracyari muzima. Get him out of here. Oya hano mu abantu bavana hano imirambo mugire vuba mutobe hapa lamboni mirambo muyikura igiswahili mababuki ndira ni kubutarize nukabindenganyiriza yana igiswahili uzi kutuza Hai utata kwa anze mpoleze sha anatetsa abagenga wangu. Why you got those Michelin stars? Bwana mbone amwere poleze tutupoleze ziburete ziraha twatangira akazi mukanya. Everything that you asked for, I can. Afana ngoza kuzibyo masawa aguru usibena kusabaga wa muskabe. Look, I've done everything that you asked for. Can I? Jawan twasabye subone tuza haba hamwe. Jesus. Komanda ngakaza Yesu wewe bikira Maria hetse yose vuye ko bana muramori kiko. I know. Take ndabizi. Gotta internalize it. Ngomba kubitekereza neza ibyo twapanze. Besides, to do a favor. Aho kubwo kurasa mu kuguru nkugira imbabazi ni muwe. Uzimo iki? Buriya gukora n'umwicanyo bizwi iki cyari cyose na yakwivugana. Some people annoy me. Arije rimwe n'amwe abantu bandakaza. Shrimp cocktail? Shaka kuryaho nawe cheers. Komanda busugo. Aha nagura sinyura sakuza ibiki. Go. May I have the rings? Amwamereza impeta. Do. Maniga. Azize zaziri mu kotari yambaye ijoro ryashize impeta mwana. The ring. Impeta. Da. Where are they? Hariya ziri. I got them. Haziri zewe. Ha bare tsika ndaje. Ariko se. Best man filimi ra. 1 second. Amwihangana kanya gato. Marene nawe aco buretse gato. Muzehe nawe. Akari ya mwana rwose ucuranga. They'll be right back. Habaraje mu kanya gato shiri. Kumbe hakurino. Komana uze koko. How does a squirrely fucker like you get in charge of a place like this? Abona umuswa nkaye ne gute yabashikoyo kontorora ahantu hanga hoteli nkiyenze. Believe it or not, I'm actually. Prezida rwose cyane ugeze gusakana akazi kanje. I think there's a kitchen staff that might beg to differ. Rwose igihe ugikora cyane mufite ni kinini. Ntabwo nabyiyumvishaga. So I need to give you my plans? None nkwe mipango yanjye. Oya. Here we are. Injirira hakuno. Muri control room. Hari za kamera zose aho bakontorera buri kimwe. Mabarira. The rest of the employees will give you no problems. Because abandi bose nta kibazo na batele. Ahera ku murinzi. Security nawe. He was knocked out cold. Ariko rwose nawe umuhoye ikigo. Nothing to worry about, guys. Nyango bekurebe nyana umva. He do realize as soon as you got the power, the backup generator is just going to kick on in under a minute. Yes, Aaron, I do know that. But it also shuts down the Wi-Fi. No Wi-Fi, no cell service. No phone lines. No phone lines. They're shit out of luck. This isn't my first rodeo. Get in position. Wait for Victor.
I got that of it. Take a sensitive. I've been shot before. How will you find a swallow? Fucking headache. Mutkrimana and Kitimuchan Sakuriza Mandi Victor Bamu Gakutega Haros Zasi4 Mangaku Panagre City Kotel Ramba in Mugorova. Have you been in the Ramba in Mugorova? Rabuchium. Naha. Ibe roba style karo kabyibutsa kuri piscine. Amen. Muze nawe yagoga maso hangova ni yose ariko yabyutse yihumura. Upita mizindi nyanga. Bashyira muri urikupa. Muri arawa ukuyeho harabate muri hotel imana yakora mu bukwe. Victor nibyo. Make our way to the security room. Ahubwo nakindi gisigare ka tujye muri security room. Generator icana. Komeza imbere. Baza hakuno bakabarira kuri za kamera kabakingurira. Okay, boss. All access ready to rock and roll. Argos mijyango soka twateze bisasura mu soka muri hotel. Sure. Boys are waiting for you. Why don't you go join them? Ati Victor basore baragutegereje ryo kabiyungaho. Can crash that wedding, huh? Kugira ngo ubukwe tubwangize neza. Sawa. Bari bana bizwa ari n'ubukwe. Victor, save that first kiss for me, huh? Ati rwose mfashe rwose busy yamera gisomana. No tumebayirenze byo ndabyumva. What do we got here? Hari byo dufite hano. First floor. Yeah. Second floor ya mbere ni ya kabiri. There's the casino. Ni casino. Gonna go in. Victor will join. I know Victor ari buhere. Alright, man. This is right. Rato akubite ziri polisi bana baba changa yichirwe. Maniga sasa zagora mu cyumba yaraya shaka imeta yabaye imeta. Mana nyagasani bikuko imeta zagiye. Bakuba umukobwa yastoye kare. Yvaroko banze. Barakobanga. Akira. Kuri piscine ro wazitaye. Merisi kabisa. Tugende. Hey. Jewe. Buse. Hey, we gotta go. Everybody. Let's just chill for a second. Asuwo mutejya kandi agatoyi. No reason to show up all sweaty. Nta kujya imbere y'abantu twabize ibyo turega twirukankaga. Nobody's going anywhere. Nta muntu ugiye kwirukanka arava mu bukwe. Aho garaje ko banza agakemura kandi kabazo. Have you forgotten when I'm going to be able to do it? Everything's gonna be okay. You're a mess. Sorry, I'm here. Calmer. The situation. Don't worry. About my dad's company. He goes Papa ni CEO wa company yacu. Mr. Chaos. Goes kamenye ibintu byakavuye no ntene mu byo gutuma utwe. Aho tugenda ariko murame mukiye. Maniga ciao. Data we. Sure did make this easy for us, didn't he? Renting out this whole place. Cyaka gose ibintu yakaye yabyoroheje so abakobwa nari kuvuga. Yabikoze koko. Komana kubuze ko komana. Abantu shabisisha. For this, when the fun begins. Ushaka kureba hano kuri kamera no birori nibitangira. Oya. Banabo barategereje. Pa, muzara cyangwa. You might not feel good, but you're still looking good in the suit. Yaragose muzakabana no gutabifata neza ari kurasa neza rwose mu ikote wambaye. Bakiraho. Hakuninu. Baca muri etage. Bane bari muri salle hasi y'ubukwe. Salle de mariage. Gize gutya umukobwa buruku ureba hejuru. Bitonze.
Everyone stay calm. Abantu mwese muguma muri atagira umuntu ubuje. Everyone stay calm. You run and we will shoot you. Turamutse wirukanze turarasa. Hano hari abanje bo. Asa. Asura siki. Asasu muri solution. Asa. Yanyabyo. Abanje bazika basigabo barimo barakina. Tangira kubakuramo. Ibyari ubukwe bihinduka kavuyo n'intambara. Bano barashwiragira. Tano muze tano. Bano ko bakaje rwose ntago baramenya ibyabereye hasi. Komana no kuri mukuru wanya njyawe na mukuru wawe. Mukuru araza kurakara. Araza kumera neza. Keba ku masaha. Just take the stairs. Areka dukoresha amasikari nabona isanse iri butinde. Oh, boss, check out this one. Ya rebano boss. Oh, hey kids, anyone tell you? Reba kuri etage ya kane. 4th of July is coming. Tariki enye z'ukwa karindwi. Early 3, 2, 1. Abiri muryango baturitsa. Bono bagenda. What was that? Tujare kira. Sounded like a bomb. Ituritse nka grenade. Nk'igisasu. What? Sounded like a bomb. Bana masasu. To your room, black cover. Mukosura mchuma chendaje. Find cover. Stay where we can. Ajari zo muranzi zanye nufite umutekano ni kumwe nawe. Akuno muri kantagazi muri kasino indani. Abakiri usimbi. Niho bageze. Ewe tata we mana we. Sasa tunasema bukwe. Farmiti karuvate. Muze sigara. Mana we ushaka mana sigara mana muzo. Tata we. Hey. Tayari. Kumbe kal nakubwiye gisiriya kivama nikikwama vuba target ugabara bangutse muzeyi nawe iyo situation cyo mundira abasirikare nawe urahinduka kanyange muvame mushiramo abasoba ayikurayo ntajya bura kanu yitwaza buri cyo nitwaza ndi umusivile tayari kumbe hakuno muzeyi bamufashe bane bari baje mbuka kumana Take the gas to the holding room. Let's see if they need help. abashitsi bajyane hakurya abandi turashaka aho tubashakira kumbe maniga hakuno akayaka bwe kaje mu cyumba ati mfite umutekano ndi kumwe nawe sawa nyine ngumi inyuma yitonze hey do inyuma yitoze gace aca bajira kure sanse hari abakiza mako ngo injiramo indani injira indani gace ntago baba gira cyamafunzo bina bari ku murongo inko kuba mu mwuka muri Yesu ibintu byose do abari ku murongo umwe straight forward Let's go. Come on. Hashirize n'umugabo numva genda madamu genda va hano muze naye ngwino Malakia B Cosmetics iduka rimwe rukumbi mu Rwanda yakuzaniye amavuta agezweho akesha uruhu rwawe
si ibyo gusa tugufitiye n'imyenda y'abageni, amakanzu y'abageni, amakositime agezweho kandi agaragara neza. Tukaba tunagufitiye n'amaparufe atandukanye. Tugufitiye imikenyero dukwira mu biryogo. Uramutse ukeneye kumenya byinshi bitandukanye wahamagara kuri izi nimero zacu. Marakia B Cosmetics, the true beauty comes from within. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp kuri 0792 41 15 66. Sebuke wako bamwana n'ukuri birya barezi n'ukuri narabikinaga. Ose watuje koko. Do. Ibyari ubukwe. Hey. There she is. Nguriya shanguriya. May zoom in. Tera zoominga turebe. Hello. Ah, biti. Catch a fish without bait. Ah, tifi twashaka tugiye kuyiroba uri hano. This is exactly what happened to my sister when she was taken. Oh man, nyangase ibintu byabaye kuri mukuru wanjye bwashimutwaga. Gonna be okay? Birabigenda neza. Niga kumba amatwi ari ahandi. Barove muri y'umuryango agenda cinguka. Bakoro wawe ko bamushimose. Hey. Ana romono shimuka yinayibonye muri filime ya Rambo mana we. Buze niko biri bugende. Bini byanya byo nagari filime. Hey. Hey. Mas. Boss, let's start checking the hotel rooms. Boss, turimo ndashaka rwose ibyuma bya hoteli kumbe hafa. Kwinjira muri sauna n'igikositime ukavumiriye. Kiraho. Arabagiye muri sauna kotana amakote. Ya mushyuhanye kiraho nyijyana to. Come on. Umva kaguka. Kal. Tayari. You'll like Exo once you're alive. Oro munyamahirwe Axo aracagushaka kuri muzima. Axo ni wabahamaga kubahiga bose barakorana. Kagete muzehe kitarahamagara.
kumbe bambaye ibya kasike bikomeye. Jogonya hakuno muri paberi. Sasa umukobwa ageze aha, mana we, dore nyere kuzana abasirikare. Axel umukobwa araho hafi, nacyo kiri aho hafi. Come on. Aha. I'm here to help. Yana kugufasha. Anyone there? Arabona abura hano hafi na? Tayari. Hotel security. Yewe turi abasekirite bo muri hoteli. Ibyago by'umuntu ni nk'uko agakombe cyangwa agatasi kakwikubita hasi. Ndi hano kugufasha. Yewe tata we. Ciao yitonze. Abura umuntu. Yeah. Tayari hakuno ino. Kowari hakuno ya konda nje mu gifirigo. Nawe utakwitsimba. Ya. Ani ndani se nta buriyo. Ndoga kubitwa n'ubukonje. Kome best man hakuno. Takomeza imbere tutambuka. Ana we. Katakare. Yetonze. Hai biraha. Aha. Ana we. I'm so scared. Mfite ubwoba. What are we gonna do? We, all right, you're gonna stay. Umura biragenda neza. You're gonna find a place to hide. Ora gumano. Ngiye gushaka hano no kwisha. Look, they have thousands of security hano kamera nyinshi cyane. cameras. They could be watching us right now. Byanga byakunda gushaka ko harimo aratoya bashimusa hoteli yacu. We're gonna find you an exit. You're gonna head for the tree line. You're gonna go get help. Umva tugiye gushaka inzira yonyine yawe dusora hano umwe buryo wazo kuhita ucomoka. Ntabwo nagenda ni njyenyine. You used to get paid to protect people. Mwebwe mwishyurwa amafaranga yo kurinda abantu. Protect me. Ndinda. Umva muteto. Bradley, ndakwinjiza. Please tutambure. Papa zakuje ntimwaza muri apaka si wacu kazana muri jambo ryo gusezereza. Yazirike n'abana bazajya discipline umubwira ikigambo kibaga kureba. Ubwenge bwakamenya ko bapimira kugakora boya akakwihorera ati umuntu ufite ubwenge bungana gutya. Ntabwo najya gusubirikanya nawe.
kumbana nicyo barashe muri helmet muri casque agenga sha yabuze gato baramenya impanga kiyivanayo kumena urya barezi rwasonaga kugira gutya no hari rizembe kirasona ari barasanye tanyenze biti I had him. namwumvishe inde Cal. You do this? Ndino bakoze bi? Yes. Cyane. Bradley and Anders with him? Bradley na Anders bari kumwe nawe? No. Singo yawe yaba nakomeye. And this guy. Niwe nawe bagabo. Sasa nago bazi ko Bradley na Anders na bari kumwe na nani na Cal. Kombe se umukobwa. Nyero ko amafaranga bwa mbere muzoye cyaka. Shit faced. Musaza yarangiye kabisa. If I was marrying that man, I would be too. Muzoye cyaka. You're gonna need some more bodyguards. Gose ukeneye abandi barinzi pe. Noises are fucking killing my headache. Ibintuza byabarezi bemera amena amatwi. Tumuvane hano. Muzehe ni izina nk'izina rye kabisa. Bamwita cyaka ariko nayo icyo yari afite. Yacyari cyaka. Kumbe Bradley nawe akuno. Sasa nkiniga yose yitonze ndebye bahafunze. Za kwitunganya gasura. Uyu nawe hakuno Brook. Nari mumare muri friga amasaha 10 bareko bukonje burimo. Ntago na resist. Ukachukua we. Got him. Sawa. I'll search the exterior. Saka no basohokera. Get out of any windows. Munachunga ko nandi ndirisha umuntu yaba yasohokera. Bradley and Anders. Live if you can. Ati kongera yuko bishoboka gushaka Cal, Bradley na Anders ko byagenda kose. Ntago wabura kuba bari hano. Little conversation with them. Muze shaka datu tugenda ikigano gitoya. Kanguka se. Muze kanguka. Muze kanguka se gira warizembewe. Atsona miyaga. Ibintu bya kanyanga. Maniga kumbe nawe. Reba intwaro yifiti. Yankoni ya golf. Yo data we. Yitonze. Mana mwe mfite ubwoba. Kugera aha bareba aho babari muri sari uzuye amaraso bagahora mara kwica bagahita bapakira imirambo bakajyana ahandi hantu. Muzehe cyaka. Oh, there she is. Welcome back, Buttercup. Rakaza neza muzehe. Fuck do you eat? Ibyaga pando. Zara tukana. Papa. Haley mwana wangu. Papa uri. Don't say another fucking word. Tajiri ni jambo gani sasa? Paka mto Haley.
Let him go! Rega baba wanje. Nagaruke mbisheka muko. Hello, Bradley. Habite Bradley. Barayimuda. Tayari. Hey. No. Oya mana we mwana wanje. We got no choice. Ntabwo twasiga papa. Tujyane nabahita mudufite. You, Bradley. Kumbe Bradley niwe ndashaka cyane cyane. That man is in need of a killing. Uriya mugabo wenyine kwica mbere y'abandi Bradley. Rangije. Akunino. Ah. Bitonze. Mose. Bega umusaza. Mose, anda, vuba. Sasara. Kubwica nkundira abasirikare abayasinze ariko ibibazo bihibije. Vuba soba mu masegonda abiri. Hey. Tayari. Muzee amaze kwica. Pana we mbega umuryango nari najemo. Aha. Aba hakuno. Mana we. Mana we, jewe data we. Papa wanje baramufite. You knew him! Uriya mugabo wari umuntu bashimuse papa. Amakosa na yawe. Tuza waka. Urya amakosa na yanjye abazanye. Please, quiet. Hailey, tuza. Yakura. Ubundi yari. It was Axel. Yitwa Axel. I thought you said he was... Numvise amuvuga ngo yarapfuye. I thought he was. Nanjye naketse ko yapfuye. If he kills my dad, it's on you! Ni tupatro tubishinja. Garana mukubita kagori. Kills my dad, it's on you! Yewe. Twakoze abdomino akagoriwe. Uraranye n'itaye giti abdomino twarazikoze. Yakurase. Isaze noneho. Mana use. Data we. Come on. Papa, mana usa koko. Data we. Papa je kufa. Abasivile. Uriya twaga basirikara ndana n'abasivile na hano hamwe. Aho ya ushaka gisubizo urumurarire umuntu mukuru akagira. Amazi bibazo twa twaraciye musha dufata zamburi. Baba. Aye bura nimukaranye nishe. My dad has a phone. Papa wanje afite telefoni. He has a satellite phone. Ay, ta satellite phone. Telefoni ndakora twemera sangu koresha kuri direct kuri satellite. Telefoni mu cyumba cye. Aha, ubwo ari telefoni ndakoresha iminara isanzwe. Ikorera kuri satellite umuntu yayifasha kwa hamagara hanze. Sasa turagira mu cyumba cya Sogute. Sasa Axo hakuno. Bite cyaka. Uzundi we. We've never had the pleasure of meeting in person. Ntabwo twagize amahirwe kuba twahura nk'abantu b'abagabo ngo tuganire. Spoken on the phone a few times. Akenshi twajyaga tuganira kuri telefone. I talked to a lot of fucking people. Hamvugana n'abantu benshi bamuswa benye ntago nzaba twavuganye bose. Does the name Axel Bates ring a bell? Yes, izina Axel nta kintu wajya bari kwibutsa. Axel Bates. You're a dead man. Ndabizi ko apfuye mwana. Byiza none ndi umurambo kuri imbere. They would have been merciful. Numva mwarangire nimwe. Picked up by those friendly folk who kidnapped your daughter. Ati hanyuma abana bawe ahubwo n'abantu bari bashimuze n'umukobwa yawe kugira ngo ubyumve neza. Tortured me for a couple of months. Bambabaje amezi agera muranga baranocarinze. Unfortunately for them, kuri bo rwose urebye mu by'ukuri. They just got a little too comfortable with me. Har rwose byanabashimishije ko bari banamfite. So they're gone. Barapfuye.
Here I am, with a fresh new perspective on life. ati rwose ndi mushyashya mbiri mushya n'umuntu wiyubashye kabisa. Let me tell you something. Kagira icyo mubwira. Wese aramanuza. Let's get my daughter back. Cyo nashaka ari umukobwa wanjye. Tuza. Now Zeke. You were someone's kid. Ntabwo ari umwana w'umuntu. Zeke nta musirikare mugeze aho barashe. He has a daughter. Zeke yari afite umwana w'umukobwa asize imuhira. Zoe is 5 years old right now. Yari afite imyaka 5. umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Guess what, Chuck? Her dad, Chuck. He ain't ever coming home. Ariko ubwo ahagaza uwo mwana ntazi ko se yigeze yifuza kuba yataha nubwo atatashye. Let me ask you. Rero kankubaze. Is Brooke's life more valuable than Zeke? No, ubuzima bw'umukobwa wa Brooke twatabaye bwari bufite agaciro kurusha ubwa Zeke, umusirikare mugenzi wacu barasi hariya. Warantinda gusubiza ndamene impyiko. Oya! Ubuzima bwose burangana. Goddamn right. Bivuze ko ukuri. Ariko bana we ukabavubavu hasi. No, he did. Mana nyagasani. Uzetuza. Nta mwana uruta undi. Hey. Calm down, tuza, genda gake. Kama hamwe. Barangije. Kurutwe. Tayari. Sore. Bradley. Vuba. It's okay. Umura nta kibazo. Ngwino tugende. Mana we. Pressure on it. Urabona. Fata agatambaro ushyireho. Maraso ariko kuva menshi. Iryo niryo sasu rya mbere urashwe. Uzaba twaciyemo. Irya kabiri. And it left me with a hell of a headache. Riraca mu mutwe nandi ryanyura. No. Ko wa mwana rwose ngwiza ukuri. Ntago rishaka cyose. Aha, wajya wavuga. Because you offered us $5 million to bring your daughter home. Watwemereye miliyoni 5 ngo twazana umukobwa wawe muhira. I want my share. Ndashaka share yanjye umugabane wanjye. What you? Unese ushaka iki? You want $1 million? Shaka miliyoni y'idolari. I'll make it happen. Ubwo sibyo nabigukorera. Oya. No. Oya. What are both your daughters' lives worth to you? Dore se miliyoni n'ubuzima gifite agaciro mu buzima bwawe. 2 times? Anisho byawe kubye kabiri se gatatu cyangwa. I don't have that kind of money. Ntago amafaranga mfite. Yiza rero. Uzabaraza kurana ko nato we mana we. Koko. Man. You want $5 million? Chaka $5 million. I'll give you $5 million. That's It's not enough. Ntago yahagije. What I went through. Nkurikije ibyo naciyemo ntago amafaranga yahagije. 7.5. Bazi 7 n'igice. But I promise you. Sana usezeranye. That's all I can get out. Hamara ushaka nyembe n'abantu rwose miliyoni 7 n'igice. Uyajyane rwose. Sibyo? Na abantu nyafite. I don't begrudge you for what you did, Chuck. Any father of your means would have done the exact same thing. Ati rwose ndabizi ibyo umubyeyi wese yakora kubwo umwana we. Cal? Usakal? Bradley? Anders? Na Anders. They made their choice. Na mahitamo yabo kwa baransize inyuma. Now it's time for the reckoning. Rwose ubu ngubu nanjye ngomba kubereka yuko nyine muzima. I don't care. Nimushaka mu marane ibyo ntibindeba. Just don't hurt my daughter. Gusa icyo ngusabye ndabaza umukobwa wanjye. Do what you said you're gonna do. Ati wowe kwari byo nakusabye kuba wankorera. Kandi nawe ndakuzeje ko umukobwa nta kimubaho. I want to kill everyone in here. Kandi wamukukinenya nawe ukamenesha umutwe ndica buri muntu w'Imana indani. Got it?
uranyumva neza na rwose ndabyumva. Pay close attention now. We have 5 wedding members currently roaming the hallways. Rwose abantu batanu bakiri mu bugwe rwose bakizenguruka hano tutaraba kuba twafata. It's in the kitchen. Abari mu gikoni ngaba. Yeah, we have the lovely bride B. Dufite rwose waron umukobwa Brooke. Baby, and she is with the blast from the past. Ati rwose ari kumwe n'irindi rizeme ryitwa Andazi. Dolphin Green amazina nyakuri. Umwanda kabisa. Gang. Ntago ari ibyo gusa hari indi ganga. Haley. Rwose wari uwitwa Haley. Yep, on the 3rd floor. Ari kuri floor ya gatatu. Best man, Bradley. Ari kumwe na best man Bradley. Watch out, Bradley's got a gun. Bradley rwose afite n'imbunda. Biraza kuba biryoshye cyane mu kanya. Number 1 target, Cal. Dufite n'undi dukeneye Cal. Looks like he's heading to the top floor suites. Agiye rwose kuri floor ya 4. Arimo arazamuka. Bana bavuye tugomba kuvana. Tegereza muko. Don't worry. I have Omura nta kiri bukubeho. What? Yes. Yagira umuntu uzaho manika amaboko. Ibintu bindekere. I'll handle the rest. Ibintu ndabikora. Sawa. Manika amaboko. Yakuba vyawe. Uko muzaye mubwiye Andaza ari. Let's go get me my money. Deka tuje gushaka amafaranga yanjye. Nimba arishye kunsigira uko yamakoze ariko ndayashaka. Sawa. Banabo hakuno Kal. Hakuno mu cyumba. Dan. Bradley n'agakobwa ka Haley. Naho baraha. Dan. Mana we. Nawe sasa. Chumba. Hey. Turutugu. Chinga wana ibiryango bikomeye. Bari hanze mumva amasasi Dani. Tayari. Kare aciye ibirenge esikariye. Sasa Brooke bamuzanye. Nawemere kumukoraho. Barakinguza. Moron doing. Senza akora ibikira. Aramukingurira. Hey, dipshit, everyone's supposed to go to the restaurant. Ntabwo kugwa bakujyana muri restaurant. But you have the lovely bride that was to be. What do you say we have a little fun, huh? Nati rwose uguzanya hano warongurwaga rwose tugiye kwishima mbere bigiye kuba ari sawa. Fuck you. Yagapana. Dashe. Kumbe. Hano barasamo. Barajya wa hoteli. Tayari. Tayari. Ibisaza. Kureba neza ni muze Anders. I never did like you, Anders. Ntago. Cyari gihe cyane nakubona Anders. Kira yumva isasu. Mana we bwa mbere narashe Yesu we. Mana we nishe umuntu. Mako. Ntago wishe umuntu ratabaye. Kandi aramahitamo meza. Okay. Saba mereza. Good. Humura. Ibintu byose byagenda neza. Akuni n'abana bo. Heidi. Nibashaka telefoni ya se. 1, 2. Aruza ari marabara ende. Arakubita ku muryango. They're searching the rooms, 5 seconds in each room. Na ubundi turavana tujye kuri floor yindi ndabona hano tukutubuza ibyo dushaka. Bakobwa araza kuri za kamera.
bari mani ndani babivuganye. Guest hostage in the restaurant. Mana bari barafata abana bajyana muri restaurant. Where are you going? Yeah, ugiye muze. My job. Ngiye gukora akazi kanjye. Yes. Kira hano pistol. Zukuyikoresha? Lock the door after I'm gone. Funga umuryango nimara gusohoka. Uzagiye mu ijoba ashoboye azi neza cyane kurusha izindi. Kurimba rutso nta kindi. Kumbe kalo hakuno. Pobwa ageze telefone yose yabaye ikibazo. Nawe. Hey. Hey. Come Bradley. Yitonze. Tayari. Hey. Makaguru. Tayari. Vuba. Sasa nakurura. Kobwa zako no gushaka rezo. Nawe. Kirao. Bradley. Ora. Bradley ari hakuno. Don't you release? Sana kwinjize. Maniga. Bradley. Chigabo chirane igisore. Bose. Hey. Danyabjo. Tayari. Mundo vashe. Please. Hey. Chigabo chira muniga. I don't. Put it. What do you think about this? The hotel's been taken over by terrorists. Hotel goes out of the name. Tayari. Tayari. Kobuge filimi naha. Ma'am, police force is 30 minutes away. Oh, man, I go say police ragera apure 30 minutes. Imagine na gatawara warabashize. No twebwe mwari muzi ko turi muri gahunda zanyu mwitonde. Hey! Bradley. Best man. Kobuga aratabara. Kavaze. Uwonje. Aniga nawe. Hey! Tibisatsi. Yitonze. Senzi gusa. Tayari. Cyara mukomye. Rengetage. Nawe. Anibone iboga. Oya. Urateta kurinde muko. Ateta kurinde. Mana we. Bona karu munake. Mana heli. Kebu tata we. Niga hakuno. Panju mugongo. Aiwe. Mutima urongera urashituka. Aiwe. Data we. Aiwe. Aiwe.
witonze. Hakuno no ukobwa yaburuga nyuma yako aho murateta abantu twarariwe twarimaze mana we kukoza ubuse kukomana Haley over byose byarangiye There's no way out of this. Hana naho gucikira bandi bose bapfuye naho nyirajyo maboko aranini njyana kuri sobuja zizana hakuno kala nta ntwaro duhagarika abantu bose bari muri squad imwe muri equipe imwe tayari kala baje kumwanyiriza ubukwe data we kala kigabo nacyo ntabwo cyoroshye usenze sana oya aiwe kumbe zizana Bradley binjira amazi cyari kizwa cyamurangije fatijo saramuniga ibaza umuntu gukanda ingoto ari muri no mu mazi muri make ntakuka kinjira ntaki fatijo si cyamwigize shajya mwigize munigira mu mazi mugabora karamufashe mugabora barihambira gabo yarakinize kararangije umuvandimwe nawe mwuka sinzi zo kumufata hakuno mfasha ana we ndamufite mana himbazo Yesu we mana ushimwe kuri no sasa araho bafungiye mu gistoke muri liquor store Mzee Anders target amiyaga stay here, you'll be safe. mba mugume hano nta kibazo atagira uva hari mana we ndureka gaturanzika zimana uhimbazwe umura bebe umura rwose yewe tata umana uhimbazwe bashyiraho arabakomanga marshal cingura kureba neza Axo azanye se umukobwa cingura mwana ne computer cingura marshal yapfuye kare I need the computer, open it up! Nene computer chingura amuskobo. Obgara chi abanzari kingirana. Chingura umuryango hakuno. Oh my god. Why sazi shimbe. Mwana wanje mana we akumana. Oh my god. Mwana wanje babarire mana we mwana wa. Uratagira ikintu babwira password yaho tubika amafaranga uranyumva babare Open the door. Chingura umuryango Open the door. Chingura umuryango nawanze gukingura Chingura senyine wa mushoma Ntagushaka gukingura kanze bikwege urakingura oya no murasa baza umwajya mugira umuntu uzakoko zakura ndi papa wamaze kwese twakuzana nabo dufite chingura chingura vuba senyine
rangije nani sha kompita mwereza ibiceri byo nta kindi Got into your account. Hit the password. Nkeneye kwinjira muri account yawe ukamenya na password igakura amafaranga nshaka. Password now. Gira vuba. Password. Brooks Bam. Andikamo block 55. Hailey 890. Hailey andikamo 819. God damn, Chuck. Chuck ufite ibiceri wangu. Be able to do 7.5? Na uzuru barakuraje zirindwi n'igice gusa. That's it. Pleasure doing business with you. Hagisigaye nta kindi. Kwe nano shabaye mukangwe nano. Umwana wanjye mujyanye kuko mana nyagasani. Umwana wanjye mujyanye he? Bana bo hakuno. Hey. Bradley na. Kala za hakuno. Ayo mbara bataka mumfashe. Banabo. This way. Hakunino. Chamjerekezo bitandukanye. Hailey. Hailey mwana wanjye. Igora mwana wanjye Hailey. Baba jigura umuryango musapfa gukanda. Mana we papa. Mana we manu himbazo. Komeza rwose ufateho kujyaho bakurashe. Axel ajyanye rwose umukobwa wanjye. Pomura papa. Bradley azakura kuri za kamera. Uguma hano ndaje. Takabunda. Mana we. Okay. Shut your fucking mouth. Teka sajere funga umunwa. Hakunino. Tayari. Axel. Odazego rwo mwanje rugishaka amafaranga. Jesus. One shot. I'll follow your lead. It's Axel. Ni Axel. Hakun. Axel Bates, you fucking rat. Axel gets wa mugabo. Uri umupfura ucikiro. Already been dead. Ya mwana muzwa napfuesha no utahiwe. Bandi bavayo. Oh, looky here. Ndababona mwese murahageze. Together. Mwagereye mwese muri hamwe. Take it easy. Axel bigenze gace mwana. To do this. Nta mpamvu yo gukora ibingi bo mudama ararengana. Hey, you're a fucking asshole. Ro muswa gusa. And you, Bradley. Why Bradley? On people you left me to die. Hey. Anyuma y'abantu bose barabatabaye uranye nasiga ngo mfe njyenyine. Hey. Umva mwana. My decision to leave you behind. Wari umwanzuro wanjye wo gusiga inyuma. Okay? Sibyo. Thought you were dead. All right? Twari tuzi ko wapfuye byarangiye. Nagaruko twe tukwanze. Just let him go. Reka umukobwa agende. Know me. Just let him go. Reka umukobwa agende no muri unyica basu nyince ko rijya gusiza inyuma. Abantu bareke bigendere. Drop the fucking gun. Wari zembe shirimo ndasi. No fucking way. Ntabwo byashoboka. Drop the gun. Andazi shirimo ndasi. Now. Hey, drop it. Hey. Andazi shirimo ndasi mwana batarasa umugore wanjye please. Remember the colonel. Uribuka ibya colonel yakubwiye. Whatever the fuck that is, remember it. Ibyo aba yaravuze byose ntabwo bikuindeba ni byanyu nge. Ndamurasa. Uzehe. You got me. Sanda byumva. There you go. Sawa sawa. Join them. Biyongeho. You, princess. Igikondiro. Promise to keep you alive. Nagusezerera ko ndigusigura muzima nakiri bukubeho. Guess I'll keep it. Run along, little one. Oh, mara rwose musezerano ryanjye naribika. Kirao. Kumbe. Kal. Amiyaga. Hano umugore w'umuntu sha. Sheri. Mana we.
no ufite umugore nako ufite umugabo Yesu mvuze nuko mbivuga pe kubera promotion yava byose ni kimwe fako hari mosiyo yewe itwebwe papa urashaje kanizangira umusore bogare yanjye brother yewe tata we anshoka kubiswe ntabwo nabyibagirwa Imana himbazwe haguruka ana we Hey. Yewe. With my life. Ni kwiyemeje kuzazirindira n'ubuzima bwanjye bwose. Basekamo. I'll get you minister. Just don't invite me to the wedding. Mwana ngubwiza ukuri. Bubaye buga bwanyu manaje mze andaza ati nawe nibuke nzongera gutaha. Barishimye mugenzi. Ubu nta nubundi buke kwibirori. Nakomeje amasasu dukwevye nta bintu rwose nta bindi. Umugore mucyure nta kindi. Mugenzi. Yari nambari toroshi. Naga filime ndacekaruke jense. Bayitaga the best man. Yari sankala da premier umvaga. Abaje mwakoze kuzamura babonda bakunda cyane. Remote gukurikira kuri pe wa era to akadamo igita akadamo net n'izi filime zisangwa. Hasta la vista. Ndabakunda cyane. Remote gukurikira. Aya. I never swore I would break your